Juah-juah mo banta Karina. Shalom. Papa Inang sini ke kelengan nami marang idikepe merbekas. Mersampang deket merlulu ate ngodiri, widing kita pejumpa ibas acara pepalum ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nderang madeng ku pesakat kami sukutan keluahan en. Mersodip mo kita asada tong idengani tendi perbadiai kita. Ali bapa nami si permaseh ate, pasu-pasu mo kami, de ketegu-tegu mo kami, ibaga sentendim simbadia idi, ibahas sukutan endah. Amen. Renungan tasi darien, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, memenggel silang. Si bagini do kelapihan simbadia, imosi tersurat i Yohanes bindu 16. Janah nat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i Yohanes bindu 16 ayat 33. Karinai kubagahkan tabakene asadom sampang aten dene kumarna nggeluh kene ibagasen aku persukmo iakap kene ibakin dunia en tapi tahanken kene moi sigejap ai enggo kutaluken dunia en. Bapak Inang deket kita Karinana, Yesus pernah mendokkan tabasisinna. Barang ise naing mengikutkan sa, tenah rela kilupakan dirina, janah memersan silangna. Sada syarat si oda murah idalanken. Faktana, bue kita memenggel silang, asa merenahang embahenta. Memenggel silang. Sada istilah lako menggambarkan pengilako kompromi ibas kenggeluhan kumerna odang geut menjalo akibat pendilon Yesus gabe sisinna. Ibas Injil Yohanes, Yesus petararken kade sinaing ihadepi sisinna odane merdengan codin tapi tompel mo iranaken. Yesus menerangkan si tahanan si ihadepi sisinna oda murah mermerapen ngo sisinna janah menadingkan Yesus sekalaksa. Enda mengengetkan si masatikan Yesus menghadapi silang sinaing roh. Sisinna terpedem sinderang Yesus merbonek ukur iget semane. Petrus memerso janah si debani ciboni kernam biar. Tapi Yesus pe mendokken oda sadasa karena Bapa mendenganisa. Kesadaan Yesus dekat Bapa peteridahkan kesadaan bakko debata imo Yesus Tuhan. Kesadaan i kenah ibuktikan ketika Kristus keke janah kibere kemenangan taba dunia. Pendengani Kristus si menang mengalo kematian, merembahkan dame mendahi karina kala si percaya si dekah-dekahna. Tantangan dekat bonek ukur jadi silang si kita persan lako mengulakan keleng keadilan dekat kebenaran. Etake mo si kuatkan pusuh peratenta karena dame bayi bapan tanai mendengani kita mersodip mo kita. Lias ate mo Bapa sini sorga katamu pesengetkan kami mengido beli mo tendimu simbadiai dak tong memeraikan keteguhan dekat gego bayi nami nalako mengulakan katamu simbadiai asa gelarmu kami pesangap ibas geluh nami. Iwagasan gelar Tuhan Yesus Kristus kami mersodip. Amin. Bagi mo renungan tasi darien, ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkiteken i kita Karinana, enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo si masuk-masuk kita Karinana, juan-juah mau bantah. Shalom.